the global premiere of Gladiator II! Malta was one of the best experiences of my professional career. Absolutely loved working in Malta. The people, the crew, the food, the work, it was all amazing. I miss Valletta. I can't wait to go there again, and absolutely loved working in Malta. Can't wait to go back. Avveniment globali fl-Leicester Square f'Londra biex xeni ta' Gladiator II miġbuda f'pajjiżna bdew ipaxxu l-miet preżenti fuq sett ispirat mill-Imperu Ruman li nbena apposta l-Premier. Min barra li attendew l-atturi prinċipali fosthom Paul Mescal, il-protagonist fil-parti ewlenija ta' Gladiator, Denzel Washington fil-parti ta' Macrinus, Pedro Pascal fil-parti ta' Marcus Acacius u d-direttur Sir Ridley Scott, eċiren ta' atturi popolari Ingliżi u Amerikani u mijiet ta' ammiraturi wara l-barrikati bit-tama li jieħdu ritratt mal-atturi famużi tal-film. Ma' TVM News klim ta' tifħir mill-atturi u produtturi tal-film, fosthom mill-attriċi Connie Nielsen li ħadet sem ukoll fi Gladiator I fil-parti ta' Lucilla. I love Malta. Malta is wonderful. It's been lovely. It's been a wonderful time making the character and now making the movie sort of come out to the world. I want to move to Malta. Malta is heaven on earth, in my opinion. I brought my whole family for the shoot, and they talk about Malta about once a week. The people are amazing, the food is amazing, the hospitality was so nice, and I really loved Malta. I'll be back for sure. I was so happy that I got to visit Malta, and I had the best experience, the nicest people. I really had a blast. And I felt so comfortable. It was great. Il-premier ta' Gladiator II hawnhekk fl-Leicester Square Londra, mijiet ta' fans, mijiet ta' ġurnalisti, Malta tissemma għaliex Gladiator II bħalma kien Gladiator I ġi iffilmjat f'Malta. Staqsejt il-Kummissarju tal-Films Johan Grek dwar din l-esperjenza għal Malta u l-ġid il din se tkun qed tissarraf għall-industrija tal-films. Gburi li ksibna da' suċċess flimkien, huwa legat għalina. Kien vjaġġ li mxejna flimkien, żmien pandemija bdejna niddiskutu fuq Napoleon u wkoll wasalna Gladiator. Suċċess li Malta għandna kunu gburin bih. U dan da suċċess ksibni flimkien. Ir-Re Karlu III attenda l-Premier fejn iddaħħal fuq ir-red carpet bil-vettura rjali u wara iltaqa' mal-atturi prinċipali qabel ma beda jintwera il-Premier tal-film. Il-film blockbuster għal darb'oħra mistenni jagħmel suċċess globali bħal Gladiator I fejn il-Premier tiegħu minn barra Londra sar fi Franza u anke fl-Awstralja. F'Malta il-Premier se jsir fil-15 ta' Novembru.